sami rajang semang Semanggu. ini sebelum niraga ngelantur pelajaran Raina sana mangkin miring lumo niraga sarang sami ngucarang puji pengastuti panganjali umat ini korti jurusan pintu Ngaturang panganjali awit. Om Swastiastu. Inggih Rainane sami aku sampun lintang iraga sampun melajaran indek kesusastraan Bali. Para sisya yang pupuh tembang kidung nika ngeranjing ring kesusastraan Bali napi nggih. Bali Purwo Bu. Inggih ring kesusastraan Bali Purwo. Ring kepah napi nika kesusastraan tembang pupuh punika megenah. Tembang Bu. Inggih patut ring tembang. Para sisya senarang sami nainen mirang anak metembang utawi nainen nguacan pupuh nainen manuk inggih nika sampun silih sinunggil imbe saking kesusastraan Bali Purwo ring kepahan tembang ring kepahan prosa nainen alit-alite nguacan cerpen utawi novel sane membahasa Bali nainen inggih niku ngaranjing ring kesusastraan Bali Anyar. ring kepahan api Prosa. iya patut pisan ring kepahan prosa. Inggih para sisir senarang sami kesusastraan Bali punika elingang wenten kepah nyane niku wenten kalih wenten manut ab utawi masa penglimbakan nyane miwah tata cara penglimbakane utawi tata cara penyebarannya nggih. Iraga kan sampun nyelahin indek kesusastraan Bali manut ab sareng masane wenten kekalih kepah nyane inggih punika wenten napi kesusastraan napi mantan wenten manut masane Kesusastraan Bali Purwo miwah kesusastraan Bali Anyar. inggih kesusastraan Bali Purwo miwah kesusastraan Bali Anyar. Dan kesusastraan Bali Purwo wenten kekepah raras kuda Tiga Bu. napi manten Gancaran tembang palawetio. inggih wenten gancaran wenten tembang miwah palewakil nggih palewakil. Ring kesusastraan Bali Anyar napi manten wenten Prosa puisi Bali Anyar. Bali Anyar. ring sane napi manten ngerancing ring prosa Cerpen Lan novel. nggih cerpen miwah novel ngerancing ring prosa. Inggih para siswa sareng sami makin ibu sagi metaken nainen alit-alite nih mekarya puisi Bali Anyar nainen nguacan puisi Bali Anyar kanton eling puisi kekawi oleh sira sane kewacan kekawi oleh pengawi sastrawan napi alit-alite sane ngawi puisi Bali Anyar punika ciptaan sendiri napi wenten sane nyiptaan sastrawan Bali ciptaan sendiri inggih yang sekadiasapun itu ibu pastike sampun mersidal nyutetang alit-alite uning napi sane kebos puisi Bali Anyar. Taler ring prosa alit-alit taler sampun nainen nguacan cerpen utawi novel sane membahasa Bali. Ring puisi Bali Purwo alit-alit taler sampun uning napi sane ngranjing ring puisi Bali Purwo kesusastraan Bali Purwo ampura kesusastraan Bali Purwo silih sinunggile nika tembang wenten pupuh kidung miwah tembang inggih alit-alite nika
ibu ring kesusastraan Bali Purwo punika elingang wenten ketiga, ring kesusastraan Bali Anyar wenten kekalih. Santukan alit-alit sarang sami sampun ngeresep niki? Sampun eling sarang sami? Sawanta sampun wenten sane jagi takenang utawi wenten sane durung resep ring paham sane iraga pelajaran rena sane mangkin enten yene ngenten ibu wantah jagi mengulang utawi nakenang kide tapi si Bali Anyar puniki nggih gancaran imbane siki tembang nike siki palawake siki ring puisi kesusastraan Bali Anyar prosane niku dados cerpen utawi novel niku imbane siki miwah puisi Bali Anyar ring niki dados kekawi antuk iraga pedidi utawi kekawi antuk sastrawan Bali nggih. Sampun ngresep para siswa sareng sami? Ini wantah sampun ranane sane mangkin rawuh iki dumung pelajaran iraga sareng sami ring ngawuku sane jagi rawuh ibu arepang para siswa sinarang sami sampun persidang mau pulang tugas sane ibu Ijen nggih. Wenten sane jagi takenang malih indek tugas sane ibu Ijenin? Enten. Inggih wantah nenten ibu sinda pepelajaran layanan sane mangkin antuk carang para mesanti koti jurusan Maturang para mesanti awit